wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu majelis taklim yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam, ini majelis taklim apa Bu? Masjid Tauhid. Oh, khusus untuk Masjid Tauhid ya. Ya, alhamdulillah. Saya untuk kesempatan kali ini sebenarnya jadwal ini baru tadi disampaikan karena saya dari Kolaka Utara tiba tengah malam, tapi karena ada keluarga yang meninggal, jadi ternyata Pak KUA minta saya untuk mengisi, dan itu tadi disampaikan sudah Jumat. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Angka hadisna nabita tapi hadis qudsi. Ya sangi hadis qudsi bu langsung puluh kupong Allah Ta'ala laku nabita. Jadi teksnya dari Nabi, tapi itu makna langsung dari Allah. Tania kurang, tania. Tapi langsung perlu kupong Allah Ta'ala. Ya sengi hadis qudsi. Maka dari kupong Allah Ta'ala, abshiru haza rabbukum kada fataha baban min abwabis samai yubahi bikumul malaikati yaqulu unzur ila ibadi kada qadaw faridat dan wahum yantazirun ukhra. Maka dari pong Allah Ta'ala na podangi malaikat na. Sebenarnya ya hadis perlu juga jelaskan. Maka dari sahabat engkanang kawattu nabita tudangi oko ilalan na masigi palawangan na mangaribe si bawa isah. Jadi rawat tuero palawangan na mangaribe si bawa isah tudang ni sahabat tajang ni waktu sampajang isah. Mandari ka pangidi makotoro di oraki mas sampajang mangaribi deta rewa. Jadi angka tau rewa angka tau boleh. Jadi angka tau permasam pajang mangaribi makde imlau bolana kah. Angka tau nasa sahabat napay pole. Jadi rawat tuwe tapa angkay nabita masu pole bolana. Pa bolana nabita pa dia. Benren na masigi nonroy. Jadi ko tamay masu pole bolana laso tama masigi Jadi masu nabita pole bolana nalilingi pakaian nalipa na. Nasabari pita capa utuna. Maperi-peri nabita. Maka dia korohan desa tak pose-pose nabita. Agi jero sanidi ngos-ngosan. Mau peri-peri nabita langsung napatulak ka dua utuno kuyolo na sahabat na rosi pulung-pulunge nakpa napakanjaki tudan na nabita. Napay makada silalona ang kayo pong Allah Ta'ala Mario Marano. Mario Marano pong Allah Ta'ala napodangi malaikat na makada itay ro atakku. Aga nasa nabita nabuka ipo ang Allah Ta'ala pintu na langina. Gara-gara iko manang ang kay tudang ko matajawat to sa payang.
Kita paham hakikinya hadisa. Maka dan ia na angka tau tu dari masigi niat na kopure mas sampajang mengeribi namun roko masigi na sabak niat na tajang ni sampajang isay ia na tutau ibu kara pintu langit ia to na tutau lay rampe madi cengok ko pong Allah Ta'ala kuyolo na malaikat. Yang ketiga ia to na tutau malada dani nabita. Jadi talu talolongan nga. Nomor side lay bukarangi pintu langit. Nomor 2 maka dia pong Allah Ta'ala na podangi malaikat na itay kerotak kuyaw. Lihat hambaku. Puray makasiwing natajang mo pipakasiwing. Nasabari pamasena pong Allah Ta'ala na paturong. Napa makada nabita. Itulah hambaku yang umatku yang aku cintai. Jadi ya ko meki ipojo ko nabita. Meki nilaw doang ang malaikat. Ibukar pintu langit. Lolong baraka. Ya ko puraki masampaja mangaribi. Ajak tasalim sige. Onroki mata jawat tu. Agi-agi mani ipigaw. Meki mangaji angaji ki. Tapi si kanjak-kanjak na kotulay as sampaja sunnah ki anarakan. Namanya sholat sunat awabin. Ya, paya tu awabinnya dua rupa. Angka capak na duhae, angka to palawangan na mangaribi si bawa isah. Tapi dena sapaka mana tau panrete okoy palawangan na mangaribi si bawa isah. Angka makadatannya awabin itu. Angka to makada awabin. Tapi dalilnya yang paling kuat itu capak na duha. Biasa ki masam paja sunnah duha tate 10 liwa. Macawe ni loro. Iya na tu makan jala da duha. Iya na tu duha makan jala da nasaba duay pungsin na mancaji awabin Jadi niat na sampaja sunnah duha tapi posisinya sholat itu awabin. Disamui sangnya awabin. Pada koto mas sampaja 10-2 tahun tanah. Ya dampengi dosa 50 tahun tanah. Ya riasang awabin. Iya. Aja tak kadai makunru-kunru nih sampajangnya pak capak namanya. Iya na tu sampaja duha maka jalan dak capak wetu iya kotulei tapi sakang. Ia kota me duha pas awal duha tapak sampaja sunnah ki don rakang duha. Tanya suruk ya duha. Ia ko suruk liang. Jadi sholat sunnah duha 2 rakaat. Rakaat pertama ta baca kupura ki mak baca Fatihah ayat kursi ke 10. Tapala mo ayat kursi to? Iya. Ayat pak duka setan. Tapi ingka tu saya tak ada ni tahu ayat kursi. Jadi kita baca kamai ayat kursi napa kilau matin ro naganggu ki seta maka mana ka mana na pura nak baca ayat kursi dah demo pada apa aja naganggu ka. Cia mau pi matin ro mataku. Biasana kesalahan tak nomor si di deni sampa onrong ekotome matin ro. Non ro ya tu. Jadi ya tu tahu sitongan na arat dasangnya dena tanra isetang alena tanra isetangnya. Tapahannya? Makanya namo ta baca ayat kursi dek tonulay nasaba okiyawatan monro. Maka dapuran ni baca na mak baca ayat kursi na dena memade na ini tanrai. Maka de setangnya memang to kaje lari na dena cocok pa ikut tanra ka. Makanya ia koto arat dasang toma koto pesat di tomoto eta sampai yon rotak membaca ta'awuz. Si kanjak-kanjakna membaca kulon surat binas atau ayat kursi sampai yon rongi. Enak pa yon riliu insyaallah. Yang kedua, angka tu tujing lebih tinggi kekuatannya daripada kekuatan tak. Dene rulle. Namui baca ayat kursi nasaba ia rotapa dena pada. Itu malam-malam may tapa ini baca ya kursi ay maka de setang jingge dewi tahu ko ya se ka nai ko makanya katu papa guru na tau pandrita layoki asanna alena panguluta khalifah Umar ko watak kale
dengan memakai jari telunjuk. Jadi lay patami pak jalok ko langit-langit. Nah ini apa yoki papamula puluki pusi Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu ki tulat tu ele. Tapi yoki bahasa Arab dia yoki bahasa Indonesia. Aja tak ada Umar. Yoki bahasa Arab. Iya, itu yang paling bagus. Cepat dia naganggu ki. Iya. Jadi ulangi pemang. Jadi iya ko masam paja sunnah duha ki ripa mula watue. Jadi misalnya makwe tatik pitu natama duha. Jadi pas jam 7 atau jam 7.15 jam 6 sekarang ya. Ikut tatik anak berarti sekitar jam 6.15 sampai jam 6.20 berarti setengah napi itu di mau pejamah. Duha di awal 2 rakaat tajamah. Jangan 4. 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah terbaca ayat kursi ke-10. Ia masuk rakaat kedua anak qul huwallahu ke-10. Hadis ia rubu polukku alena fangulutta Anas bin Malik. Itu hadis marfu. Biasanya hadis marfu hadis yang langsung disandarkan ke Nabi. Dena ko sahabat langsung ku Nabi ta. Jadi narampe Nabi tanani gini kita umat duha ripa mula watue. Nah baca surahnya adalah ayat kursi di rakaat pertama 10 kali, surah Al-Ikhlas 10 kali rakaat kedua, maka ia tu tahu pasti ya masih ukupong Allah Ta'ala. Itu jadi ia naro tajama kode itu tamare palada tuh. Tapi donra kami aja tajami apa? Ya komeki pak ganda ya pak alengi jadawat tuh. Misalnya sijang napaki maduha si pemang. Ya jaje pasti sambung nih. Maka dia jama 2 pura ki beres salat napa siki maka dek dipisahkan. Ia narona makan jala dak ko tulle male capak na duhae. Jadi ale jolo 2 pamulanna napatala anna capak na ganna ni ruwa. Ia ro annang ni capak na mancaji awabin Tapi niatnya duhamo cuma fungsinya itu awabin. Ia tu ampai maka da mega tu salah paham maka da ia sangnya solat sunnah awabin solat sunnah taubat. Angka tu maka da awabin angka na maka da biasa tanai ka kada kega ni palayolo. Apa kami galada sana nasang masam paja sunnah taubat ki ka ustaz atau masam paja sunnah awabin ki mana sedih na pahangnya tahu ia sange awabin bahasa Arab awab kembali tau rewa tisani maka da tau rewa magi ni asa rewa na sabak pure masam paja subuh metalada waktu de kasampajang na jama linona kang age bigau mabalu masesa masering kada jama to iya ro tawe ka de kasampajang mapamula pura subuh kan metta dia tu masampaja melo anak jam bahkan hampir 7 jam di situ. Iya na tu ampai ko to lomas sampajang ko tu ko macawe iloro ya sangi awap tau rewa. Na sabak pura na salay waktu sampajang de ka sampajan de pada ko mangaribi sa si cawekang. Jadi mabela jadi rewa ilo ko po ang Allah Ta'ala rigaw angkana mas sampajang iya na riyasang awap. Ito tau rewa magi pe nang kato maka da sampajato ba. Fungsin na ya sampajang pas susudosa selama 80 tahun. Yang payasa sampajat toba jadi fungsinna nalagga dosa 20 na tahun. Yang payasa sampajat toba. Ia to simpayasa sampajang awabin nasaba rewa ki lo masompa ko po Allah Ta'ala nasaba to marepo ko jama-jamalino na to rewa. Yan na riyasang awab. Jadi itu sampaja sunnah awabin maka day awab nasaba taun na. Ia to siro na maka da toba nasaba fungsin na. Tapahan nih. Jadi ya mo sampajang awabin ya mato sampaja toba fungsin na mi mancaji toba. Tapahan ya. Jadi tak kada kaya kan jolo ijama sampajang awabin ke sampaja toba. Ia mo sampajang iruwat tu na susuni dosamu itu kuncinya.
Jadi ya ko mas sampaja ko kutuwati iko na termasuk dianggap awab, orang-orang yang kembali kepada Allah. Tapahan itu? Padami ko mangaribi isay mania sang awabin nasaba syeso ko makareso iya mangaribi isay aja namo rewa lo bolamo pasi kan cede betuna dinagan na si janah aja namo rewa jolo salen gitu jama-jama linomo fokuskan diri untuk ibadah tak kalian kesampaja si cabe kalada ya naria sang awabin kelebihanna yona hadis akutseu bacangi maka dari puang Allah Ta'ala iterotakku podangi malaikat terotakku silalona pura makasiwiangi dena salaiwi ro bolaku natajang pakasiwiangi pemang ipure mas sampajang mangaribi mas sampajang isa dena salaiwi lai bukarang pintu langit jadi ako meki itarima dotta palawangan na mangaribi isay makanjala dayon remilodo nasaba puang Allah Ta'ala bukarang pintu langit. Nah iya tupak dongang ila tu aras. Nah iya ro aras yase. Jadi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, lalu langit ketujuh. Angka mana tu malaikat monrongi pintu na lagi Nangka mana nabi monroiwi. Jadi aku tak buka itu pintu na lagi tilodong berarti langsung tembus soko aras. Iya ko dia na tak buka sak barak ki ataja ngilat tu sokami si nape lapor. Gitu kamakiro jadi angka tu tahu ibu kar pintu langit kega tahu pure mas sampajang mangaribi monro masigi angkai tajang sampajang sampai dena rewa kecuali monro mak gosip melomo rewa tapi monro mak gosip ai dena lolo gatau make itu pak dena tajam tu sampajang mak gosip mi itu aja jadi dewa kada sinin na tahu monro masigi ibu kar pintu langit belum tentu ajak kami sikap diminasan juk berewa kena semua curi takut dega pintu neraka kami buka itu jadi tabahange makanya iya naro pentingna ya sangenia okui lalan apa kasiwiangnya nasabak pada monro masigi wadi jaji cik di malolo ngepamase cik di dena lolongan nasabak niatnya pasangnya jadi ibu-ibu manu meja itu ibu-ibu mereka kasih nasabak mega urusan merepah karena memang kewajibannya juga untuk anak-anak dan keluarga jadi upasangi iya ko angkat tugas tak makada napa je iya ambo anakku mandrus tas kopole masam paja mengeribi rewat ni aja na ton romasigi aja tak kada layolo niko kayak mon romasigi de ko dega ada pas ada ngangi madosa ki. Nah, makanya ridhonya suami juga itu adalah pintu surga. Iya. Jadi yang kata ibu karang tanya lalu pintu lagi ibu karang pintu na surga. Iya. Kalau suaminya ridho. Iya. Jadi itu di makun raya loki masigi mak berjamaah. Engka tu hadisa na nabita bu. Hadisa na nabita. Maka day nabita iya tu makun raya makanja kokui bolana mas sempajang nakaling ya makanja kokui bolana mas sempajang ya kokui bolana lebih makanja ikokui lalap bilik sesangnya bilik kamar toh tapi yang kesambungan lah jika wanitamu ingin ke masjid jangan kau larang kesambungan hadis saya cuma mega mitau dia nak baca roh sambungan lah. Kadai nabita makanja tu sampajan na makun re kokui bolana ya kokui bolana lebih makanja kokui lala kamarana tapi ya komelo masigi makun remu aja matiagi nabita makada napa sap na makun re kami na makanja ya timon re jadi ti di makun re ko masambus sapki tasambul layoloy aja tasambul lomon re jadi penuhi wijo sap imondre napai sambungin la yolo. Jadi aku mas sambungi yolo na sap mondre tonri mas sambul la yolo. Ya to situ ko arone yolo yang makanja. Nah, tapahan nih. Biasa na sap agak tonri yolo ti mondre. Yolo. Ai madodo tu sa di ngapalata. Iya.
Ya komeki matan repalata imunri. Pada tu apalan nasabna ronewe yoloy. Nah, cuma di ronewe angka aturanna cek dek. Pitu tau imunrin na imange ia tu onrom makan jalak dak. Tapi aja tu si tabat talo tato ngokoro kau dikatapu. Itu aja tu si nasembara maka doko naon roma kabaloy kon ahnya de salah kai imange ni kami patujui. Ya, jadi itu teh pitu okui monrin na imange itu orang istimewa. Eko pura ya tu pitu lau kanang ni ashabul yamin asanna. Jadi okwe monrin na imange lokor iro makanjak korone. Ashabul yamin, napa ashabus shimal. Nah, itu ya ampai kota maka masigi tapawala kana dewa ku bara dewa baranyok ko. Pak mitau ka manca jimang. Iku isu dijalo ka ngaonro tata kala si lo bendreng wale kana. Karena itu ashabul yamin, napa ashabus shimal. Makun raya imunri sebelah kanan tu makanja. Tabahan ni budi. Tapi aja to si talo kana mana nalo bakiri. Oh pangewan ni makada aku namula makada cewa ya aku kak bemunro ini aja jadi selamat tidak ke iya ko penuh nia ro sebelah kanan tasambun ni kiri jadi sak pertama itu masih ada istimewanya sebelah kanan jadi sebelah kiri nomor 2 mani itu nah pelesap imunri makir pada itu ko makunri mak bere jama iman na si makmun na tu si lempu mi. Ko mak berejama ki di makun raya, dia tu na yolo imata. Si lempu mi. Si disapyon roy tapi monritang nga imange. Dia na mariolo, si lempu mi. Jadi ko misalnya taluki mak berejama, tapon ritang nga imange. Tapi dia na yolo monro si lempu i jamaana. Makmun na. Ya ko arone namo si pak dua mi tata tu si sela. Ayo lu iman na. Tabahan itu? Iya. Pak iya si lempu ki ko idi ko makun raya. Iya. Kalau jadi imam aja nak kada. Layu lu ko. Napa kumurina? Dia ko. Iya. Jadi lurus itu. Kemudian engkau cek dek perlu tak lebih ngerabu. Aja tas samang imang ngeno kosuju. Jangan bersamaan. Letu pi imang ngiyawo kon rosuju na napakino. Iolo kamay tapah na imangi. Kang kay mamalolo. Yo poy mata ka malolo. Ya ko tahu mata apa maka Allah lolo letu ni awai di itu namanya mendahului imam maka de imam ko tu bahaya to napai matula ketitimen re Allah napai dapat kajaki stanau tunang kan ita yase tato tajang hi itu ndak boleh nasabak magai pak berejama ipatokong nyokui dalan naraka ia layolong imangi. Jadi pak berejama lay jami ngukui lalan na naraka ipatokong itu pak berejama lay yolong iman na. Makanya takalen kepu imang. Iya di imange tasalama kangi jamaata. Jadi aja tak kada Allahu Akbar kode teletu yawa.